Svi ste već čuli za onu naopaku priču, kad su pijani hrsuzi i obijesni gulamferi otresli trešnju sve do zadnje pa navalili jest dok se nisu zasitili, a kad su se zasitili, stadoše mokrit po onim trešnjama da izvinete. A kad se otrijezniše od silnog mahmurluka, naumpadoše im trešnje, pa stadoše birat jednu po jednu i jest govoreći: ovu jesmo, ovu nismo, biva zapišali. Ja. A da nisu sve naše priče naopake, svjedoči i ova koju sam onomad čuo u Blagaju o nadaleko čuvenoj hercegovačkoj trešnji. Jedna od najstarijih priča o trešnjama u Hercegovini prepričavala se i u Bosni, a veže se za Mehmedaliju, Mehagu, kako su ga zvali Bosanci, ili Mehu, kako su ga vabili njegovi Hercegovci. Narodno predanje govori o Mehmedaliji kao hećimu za trešnje, te bilježi da je bio nadaleko poznat jer njegova trešnje nikad nisu omahnule u plodu. Puno se besjedilo o tome zašto su oni njegove trešnje bili tako posebni. Stari Mehaga je uvijek imao pomoć sa berbom trešanja i svi su uživali pomagat, zato što bi ih uvijek naučio neku novu stvar o trešnjama, a i o samom životu bez beli. Svi su voljeli slušati starog mudraca koji je nesebično prenosio svoje znanje na njih. Starac je imao zlatno pravilo koje je smjestio u svaki sahat branja, biva 50 minuta branja i 10 minuta odmaranja, uz to što no kažu čašicu razgovora i hrane koje bi im on sam pripremao. Prilikom branja stalno je ponavljao: zdrave s peteljkom u kanticu, truhle doli, biva na zemlju. Pazi na mutice, biva mutice, jer mutice su mlade grančice koje su izbijale iz stabla, a koje su donosile rod iduće godine. I to je bez bel bilo važno pripaziti. Nedelja je bio dan u sedmici kad se brala najveća količina trešanja koje su se nosile ponedeljkom na pazar. Svi su s nestrpljenjem čekali da pazar ponedeljkom prođe i da Mehmedalija dođe kući praznih ruku. Starac je uvijek svojim pomagačima, a pogotovo onim najmlađim, kao zahvalu nosio nešto sa pazara. Mehagin hastal na pazaru uvijek je privlačio najveću pažnju, jer se glas o najsočnijim trešnjama u Hercegovini brzo širio. Mudri ljudi i dan danas tvrde da je tajna starog Mehe hercegovački blagoslov od preko 260 sunčanih dana u godini i roditeljska posvećenost. Kažu da je Mehmedalija uzgajao trešnje s ljubavlju i pazio ih bome ko svoju rođenu djecu. Davao je svakom stablu ime i tepao mu priču sa njim ko sa djetetom. Trešnje su to cijenile i starom Mehmedaliji su godinama i godinama uzvraćale s najukusnijim, velikim i sočnim plodovima, a Hercegovini su podarili sočni dragulj koji je dan danas neizostavan simbol ovog mediteranskog kraja. Mehmedaliju su upamtili po mudrosti, zasluzi i rahatluku koji je svima donio, a one hrsuze s početka priče samo po gluposti i bahatluku. Jedva čekam kad će opet obeharat. Ja. Aman smokve i trešnje.